Ta hagini ke por ngadan biang ke banai ngu you blay. Bangala ye ke ban wan biang shefilang bagani ke Chanel. Aga ban ai biang ifi ke tien ke jong blay ke bakodor. Ngadang skemba ling bagani ke jing hikai ke bangadan ban ai metagi sngi. Kanan ke jing mentoy ke bakrau, kanan ke jing ke khu ke bakrau, ye ke jing im ke jong fi barok away. Ngasat sngongu you blay berbor bo blay u ai hanga. Ia ketien ke balak ia ke ban klevi, ban ai mense ban peniang ifi, ban peniat ifi syakmat. Nama ngayo ina ke Bible, bau blay malaga por bau wan si ke Briew, usai ong barabor, wat syap tiang, hakmi ngalau ringkat bat pi. Balai nama uyo i bangi ke Briew ngidan aga jaka, haga bagani ke Phin Poi Dei, ke badap tang laga jingdu jingkerman ke Phin Poi ke badap tang laga jingku selai. Phin Poi Dei kabayale tangkum no ban pen shong yangi bat ban pen pai ngi de din. Badai na kita daw blay sngot ho ban ong yangi malagi sngi. Wat shep tiang ya chekmat fin pune na Bible blay barabor wong ngi giktian. Wong ka bamla baru Briew ka lang ka bala bat nga teng pinlap u blay ukuran ni giktian giba lesing an ong ifi lada pi sngot ho giktian ke jong blay pin sngot ho ga dot not jong blay. Bau blay kwa iga ban penramingi ban condemningi blay kwa iga ban ya ka ban ai hang ino iga taga jing kran ka ban penduk mensemingi bat bonsen mense me khoi kumba ka Bible ke kran bau mense me khoi de nong pentingan na ka taga daun dah bau ai ke tien ke jong o ke jing im ke jingi ka baboni ke khubor ke bau ai ke dei ban pentingan ban ai mense bat ngala duai ngala pen kre ya ke jing kran bat nganget ke jing kran kan ai mense me pi kan yarap ipi pila ban ya chekmat. Fi kabang akwangan ay jingi kai fi managisngi gadai. Singa kwapin sngap ha namar nga nget bagani ke jingkren jonga managisngi gadai ke badan kam. Nga ay kertang ini ke jingkren jonga Phin Poi Sha bat ki Briew Kiba Dei. Katagali ke jingkren jonga kabang adan na gani ke por. Pila ban Poi Sha lada fiat bat ki Briew Kiba Dei. Ndanda ka waipat ka nongrim haga Bible. Kabala ban penlong yangi. Lada ngimdan bat ki Briew Kiba Blay po haga jing im ke jangi. Nakataka daw nga kwa nga nong ifi daga ni kiktian choy ka mga niya chikman. Ndan manuru bala ban Poi shanuru. Lada pimdan yano kibala banyalam ifi syaga jaka kabau blay plan ni kecing im ke jangfi. Tang kendiat ki Briew kidan kibala ban Poi daladi. Ngamang barok khat kimla ban Poi nrei don kat tugat ni kibala ban Poi nrei kan nongrim hina ka Bible ke dei bit. Bala na ka dei au Briew shinrang bat kentei bangi de ban Poi syaga jaka ka badai. Pihak bandan bagi Briew Kiba Dei. Pihak baliat bagi Briew Kiba Dei. But hagi ni Paul ke kuang anai jingi kai fi na Bible. Lesing in khamishong tang hakawai ke lenong. Kawai ni ke lenong ki bang syait sngaw tenat aga Bible man pule. Kadai kawai ni ke lenong ki bang shamba ki Poi hagi jaka ke bamdan lat syu ke jingem rei kumlobo blay Phin Poi ki sya ke jaka Kiba Dei. Dan rei syai ke bang niat syatang ke kuang an ong fi ni ke por. Kat kum na kektian ke jauh play hiu play kuat ini. Bangi de bandan bat no rebat no bangi de baniat aga no kam bat ki Briew Kiba Dei. Kenang bangi laban Poi Sha Dei. Ketakan ni kektian ke bangga kuat ngan pensyai lebih pulih kitab Ecclesiastes kelenang ke besau tu ini pulih kendiat. Ia ke kitab Ecclesiastes kelenang ke besau. Fi ke kitab Ecclesiastes kedai ke jauh Solomon bat uniu Solomon udah Briew bestal. Bana bukuran ni kena kektian uang kumne sengap ngan pule. Nak kitab Ecclesiastes kelenang ke besau. Lada pin pule nak khat ke bekendai bat ke besipau. Kau ini kektian. La kaba argut banya ke bamarway Briew. Nama kidan ke bainong ke bahai ke jing tray jongki. Balai wong la argut namar day bandan mano bayarap yo no. Haba pile eke ke jingem. Pimla ban le marway. Pidon kaminuri no ke jingem. Nakataka daw ang ni ka khamla ka ba argot ba ni ka ba way Briew.
balay wang dekat ke besipau namar ladakin uway clear yalau lok recorded you tau bamarway habau ba mdan mano balaman clear ngakhwa ngini ke popinio ke jingi kai menagisngi depet bahabat no fiat bat kino ke Briew fi associate yalade bat kino ke Briew dan ke jingi dai ke jingem lakalong hayeng lakalong bar lakalong ke jing shakri play lakalong ke tray ke kta lakalong ke jingi dai ke jopi ngakhwa ba Phin Poi bat ke bakum kino ke Briew pidan ke jingi dai namala da pidan ke Briew Kiba Dei kin yarap ipi hagapor ke badan kam bat pila ban Poi Sha ke jaka ke badai fi hagani ke dekat wang la ka ba argut ban ke ba way Briew ban wang ke blo wang namal ke dan ke bainong fini ke dan ke bainong shalandat la da pidan bagi Briew Kiba Dei balai wang ni ladakin uway clear fi teng lada pi bakla ke jingi dai lada pimdan bagi Briew Kiba Dei haga por ba fi kinum la ban yarap fi lesikin pen kelon pen ban fi lesikan pen bakla pen ban ngelentia ya jok fi but bon ba ki Briew Kiba nganga yeslak si bon ba ki Briew Kiba Poi Sha long yang long sam ke baklumar bon ba ki Poi Sha ke jing shikri play ke baklumar ki Poi Sha ke trai ke kta ke baklumar ke jingem bat ke jingem joki ke Poi Sha ke jaka ke baklumar daw ke bakongsan ke dai baki klem dan bat ki Briew Kiba Dei lada pimdan bat ki Briew Kiba Dei ngani thu lepanang ni bapinom la ban Poi shanoro napi Poi bat ki Briew Kiba Dei finio ublay Phin Poi fi Sha ke jaka ke badai ngayo ina ke Bible ngayo ke ni nongrem na ke ktien ke jong play bato gini pek ke ke por kenama nom Islam kat bala nganyele ia kaban keren na kita rukam haga bang akwa ba barok hat ki besngap ki tin ke jong play ba Phin Sha kedar ia kene ke bang keren na kene ke por ka bang ai kertang ini ke jing keren Phin Poi Sha ke jaka ka badai la da fiat bat ki Briew Kiba Dei ku mga juang berbor nama bang ala keren pun sini ke tin ke jong play ngadan ke jing sngau tho ban ong ifi bala da pi shashkor la da pi penlet jing mut la da pi ngap la da pi da IT la de ke jing duai ban shashkor ke tien ke jong play finio ke tien jong play ke pi yo ngau kan tay ke jing lang men sim jong fi teng i ngap ke tien ke jong play ngishu ngap kum to si pangar pangi pelip no bateng i ngap ting ke jong play ngi pet chani shitai bangi pendap lagi kam ngakhwang anong fi finomio la na pile kum ta harega bang kirpat fi mena ke singa dai pelet jing mot ai ke por ke beklot be ngap na bangi ai ke ne ke YouTube kadana po ke YouTube pila pen pet ke por bangi pelat kat we je haga singi Sunday andai haga ju ke por pila ko ban pet ke por ke pilat por nama lada pi pelat por pi da tuai pi da shong pi da ngap kan yarap ifi ngan ong lepa nang ni lada dona preng jong fi ke ni ke por pi ngap ini ketien ke jong play ngayang nang ni ban ong ifi ngadang suplet ini ke Bible ngadang supen kre ke ni dang sipang bat nga ai ngo yu play ai nga biang ke ni ban pen ken mau bat nga tip ba dona preng jong fi ke ban ngap ke ketien ke jong play u play tip ke jing im jong fi utip ya jaka ka babidan menta utip aga bakum kono ke situation pi kendo ila ke jong jingem utip kum ke bakum no ke jingker saudang ke jing ke jingem ke jopi bat la da pi Poi ke jaka ka bapimdan jingkerman pi yo pi klem Poi Sha badai pi bakla ke rukomya jong pi la bakla lut ke jingem ke jopi kani ke khubor ke dai na ke benta jopi menagisngi nganyala me pi ke kitab ke berim Shakaway na ki family ke Bible ki compound nam. But ngan pen iya fi na ke Bible. Ya ke long yeng. Haga jing shisha ke long yeng ke badan ke plan jo play. But nda haba ke dan ke jing haga long yeng. Ki persang ban kiar na ke jing But ki Poi na ke way ke jing shakaway ke jing But nda bagi Poi ke jing ki sedang ban ngau tho. Play udan la ke plan.
ia kaban Phin Poi Sha ke Kiba Dei. Madai na katadaw ngan pulefi na kitab Rut. Nasngap hangan keren na kitab Rut madagisngi. Kani kitab fi, kani kitab ka bakhampla ka Bible. Nama kani kitab kadai ka bakren syafang kajing jong kini Briew Kiba laban ong no kibam dei ban to kani ka Bible. Hendrai nakani ka long yang. Nga syukran lingkot syuai ka mga niya syakmat. Filaban mudur. But nakani ka family kami ka ba day kami ka ba don buram kami ka ba kraw palat. Ya ka bangan siya tu sibet ipi habakut jangan ka kubar. Ngan puli ka kitab Rut. Nakalanang ka ba ningkong ngan puli na dudukhat ka ba ningkong. Hado ka dudukhat ka basan. Tiha kita gisngi men baki nong bishar kidang bishar. Kalatan ke nem sniu kita ribat way Briew bena Bethlehem Judah. Ulalet song syagari Moab mau ke tengah jong o bagi khonsen rang jong o arngut. Kekirtang utau Briew kalong u Elimelech. Bat kekirtang ke tengah jong o ke Naomi. Bat kekirtang ki khonsen rang jong o malon balu Syrian. Kinong Efrat ken na Bethlehem Judah. Kini te kilawan Poi Sha Moab bat kila sahanta. Ueli melek utengah ke Naomi ula yapno. Baru ula ino ya ka bat ya kita ki khon jong ka argut. Te kita kila shim kure maladia na ki kentai Moab. Kekirtang gawai kalong ka Orpa. Kekirtang gawai pat ke Rut. Kila syong hang tago masyipaus nam. Ti umalan bersyilian ru. Kila yap no bararngut. Ngakwapin bat bahang ini kektian ke baong. Bat ya kata kekentai. Kamut ya ka Naomi. La ino way Briew. Balayap ki khonsen rang jongka. Bat balayap utenga jongka. Ngajus ngau tenat ban pusan ban pelet jingmut ia kena lenang malakapor. Ngayo sipon ki eki bakraw na kena lenang. Bat ngasham kena lenang kadai kawai na ki ba aimen siam tam mi jing jonga. Balai ka aimen siam na ngayo I kisdang da jing bakla. Hendai hadian ki le ya ka badai bat ki Poi Sha ka Kiba Dei. Fiyo nakaniga jingcha ka Bible kong. Bau niu Elimelech udah Briew batip yo blay. Kita nang tay na po Bethlehem Judah naga jaka ka bagitip yo blay ba im. Udan ka tengah ka bagkirteng ka Naomi. Udan ki khon arngot umalon balu Syrian. Hagi jiu ki Briew ki badan ki khon shenrang arngot kita ki balakir khuno blay. Kisong po Bethlehem. Hendrai hagini ke pora ka bagi nong bishar ka bamot hagini ke pora ya kini ke judge Briew dang bishar dagi tu ki judges dagi tu ki nong bishar. Kawan ja kini ke nem sneo ko bejur. Bara kawan ke nem sneo ke par keleng ke sarlot iki tu ki ribaro. Bat ke Bethlehem ru ka hap lang kini ke nem sneo. Ke Bethlehem kena ke jaka ke koridor ke jing shisha. Ke Bethlehem kena ke jaka ke bau Briew dan ke plan. Namal ke jing mut tenrai jong ke ketien Bethlehem ke ketien English ke mut the house of bread. Ke yang jong ke jing gerhu. Bat ke khwang anong ifia kena ke por. U Elimelech ke Naomi umalon baru Syrian baru si family. Namar ke pressure jong ke nem sneo. Namar ke jing ban kia jong ke nem sneo. Kawan ke jing mut Briew aki. Bat ki perkhat bagi day ban pet na ke nem sneo sipor. Ki lek no na ke Bethlehem Judah. Ban mi na ke jaka ke badan play. Ban let sya Moab sya ke jaka ke badan kinong mani play tau. Lesi kita kali ke jing bakla ngalang anong.
Bapimit na ka jaka ka badan jing kerku. Bapilet ka jaka ka badan ka jing tem. Namar ka pressure jang ka nam sneo. Namar ka jing bankia jang ka nega jing klam ka jing yap klam ka nega por. Bat ka kwang anong ifi ka nega por. Lesing an wanra kandiat ka nega ka khubor nam ta jang fi. Kambon sien mapiru. Nda haba pi syakri makna yo play, pi duai pi wat yo play. Nda haba kadan ke jing aga yeng ke sam ke jing aga yat ke yang ke jing em ke jong fi ke trai ke ta kamai ke ji. Kambon sien hi ke jing mut Briew kawan. Bat kara ye pi bapin le ke bam day. Pi plan man pet na ke jing Bat pi pet no play pi le chiki wi ke jaka. Bat nuat ke jing era pin lap shipor iku magadai. Hadien Phin Sham Phin Poi Sha bakla. But piyo indo yalam siapa Moab. Barok si family kita kita tip yo play saungat gidan. But nagi syanga Moab tang kendiat porang ke Bible. U Elimelech, u nang yalam, u kupa. U bayalam ikina Bethlehem and Phin Poi Sha Moab. Daka jingmut ke badai. Henry ulit poi siya jaka ka bam day. But people in the Bible. U Elimelech uyap no ang the Bible. Nda yap u Elimelech ka Naomi ka sa riu kan tay. Tang bakadang don jing tingan. Namar kidang don ki khon jang ka shenrang argot. Umalon baru Shilian. But kiniru ka Bible ka ang kila Shimkurim, deki Briew Kiba Dei Moab, ka Beningkong ka deki Orpa, ka Baar ka deki Ruth, but minta kitan sangot ang kaniga family. But nakwang anong ifi, kumno, wat la daw Elimelech ulayap no, henry ka Naomi kadang don jing shingan. Balay kadang don jing shingan, kadang minta sa kaniga Persakurim, ka Orpa bat ka Ruth. Hendai ka basngaw sikat kum ka Bible ka ito hang negong. Banda kila sa hangta kumakat tu ka nepor. Umalan ruyap no. Usilian ruyap no. Banda haba kinigirang ba baro laingot ki yap no. Ngakwangan ong ifiya kinigapor. Kaniga longyang. Ka sa riu kantay kamtam yung Naomi. Kasa riu kentay na makadana gari nong way ulak jangka ula yap no ki khon shenrang jangka Kiba Dei try kila yap no kasa riu kentay marway gari nong way ringkat bat kini ki argot ki Persakurim Kiba Dei ki try shnong na Moab bat makaga dei nong way fi haba pi mi na ga jaka ka badan play pile chika jaka ka bam dan play pinyo I ka jing kanang jurang jur. Barang kwangan pinifi na kaniga jaka. Laban ong no kaniga jaka ang ni. Larangan pinifi nang ni. Ngalaban ong ba kaniga family kaniga por. Kaniga Naomi. Nganut ban ong kasyong nga jing babi. Kasyong nga jaka ka baga perkat. Nganle kumnupat kumenta. Le siga babi baka kongu yu Elimelech bat ban kongu yu bo wan yalam ikasha ni siapa Moab bat kan syong sa aga jing babi fitip nda fiya kendu jing hadir mapila shimi ga rai ga bakla ka ba sa kadai ka ba betong ga jing em jong Briew kadai ga jing babi bat shibon ba ki Briew mentaki em ga jing babi. Babi na magtaga syong kasyong man. Babi na magtaga pulir dangle. Babi na magtray kikta. Babi na magajing let jing wan. Babi wat igajing syakri play. Kung nga nang ifi mga gisngikat mga nang kren nang ni. Nga nang kren ini khubor mga nang ifi nga buot iga mga lapan kre. Hray kat bau play yalami nga nang igajing cha. Na mga sngaw tanat palat igajing cha. Kan Naomi minta ka sa marway. Kasyonga ka jaka ka ba babi? Kat siya ka ba kapay kayo iya ka metyap? Lesi ka buk i-frame dur yo Elimelech. Yo malon man yo Shilian man malagis ngila si ka pet yung ginigibayap.
Berkata pedang ke jingkeli ke jing im jongka. Balai. Balai yap wele melek. Balai yap kini ki khon shenrang. Balai try ngapai kum hakini ke jinglong. But kan Naomi habaka shongang ni amawap. Ngajusngal tenat ini ke kitab nama ngasaj ong borobor. Ngong balai try. Mshim ai kertang ini ke kitab Naomi. Balai ai ke kitab Ruth. Ngam tip kumno play penlongi ginong tho bagin ai kertang ini ke kitab Hagarut. Nama lada mdon Naomi mdon Ruth. David don ini ke Briew Kiba Dei. Kabalayat apdeng jong jaka kaba epalat. Shangan bu ifigaway ke ktian na ganing por. Na mga ay kirtang ganing jingkren changa Phin Poi Sha Dei. Lada pi buot yagi Briew Kiba Dei. Phin Poi Sha bakla. Lada pi buot yagi Briew Kiba bakla. Nganut benang mensuaka Naomi ka buot yu elemelek. U bakla ba pet na ganem sneo. Umi negeri ke betip belai ulet cakap cakap nang mana belai tahu. Kapai sebam day apa kabut dia kaba yau Briew Kiba Dei. But people nang ni kan Naomi ngap ha kena ke Briew betip yau belai. Nga sengau tunat bangan orang yang fikir ni kektian. Lada pi buat ia ke Briew Kiba Dei agak jing Henry ke betip yau belai. Finio Phin Poi Sha Dei. Teng dan bersyakri yo belai. Kiba yana dia ki klempat ya haki aka jong ke jingim. Ki klem kendo ke samar way. Ki klem kendo ke jing babi ke jing duna ke jingim. La banau na dak we kentien ki klame kendo ke duk ke kedu ke nem sneo jong ke jing kedu jong ke jing ki klame kendo ke bobon ki tes ke jing but ki klempat pas ki tes na pej bah bat no fi asusia bat no fi bot nama ki Briew Kiba Dei yala dia ki jaka ke ba ki nom la ban ya rap ye ki way ki be kendo jing badai na kita daw ngakren ni kentien ngasat yo jing kerku. Mengayo iya ke jing jong Naomi. Kapa plikem ke kentai kala bot ye lau jong tunga. Rai menta ka du yu tunga jong ka ke rinong way. Ke du ki khonshen rang jong ka ke rinong way ke shong bat ki nong way ki persakurem jong ka. Bat ke Bible ke keren shai ni kong bat iya kata ke kentai la i no way Briew bala yap utunga jong ka bat bala yap ki khon jong ka. Rai sngap hangan pen i finang ne. Kale ayu ke Naomi. Ka Bible ka ong kila syong hang ni bun snam. Fi bat bahay ni ktil mga kren. Ka Naomi ka dega batip yo blay. Kala yo jing ikain siya pang blay ba im na do ba kadang kena nganut ba no. Kami nagasnong ka batip yo blay. Menta ka pa ka jaka ka ba Hana gani ka Briew ka klem ki jingmat. Keklem ong an pet biang na Moab ban let no sa Egypt ne ban let no sa waypat ke riban wat jing Arab Kani ke Briew apdeng jong kani ke jing samar way apdeng jong ke jing babi apdeng jong ke jing keli ke bobon apdeng jong ke jing haga jaka nong way ke shong bat mdan meno bala ban ya rap ya ka shong ringkat begini ke nong way argot nrei kani ke Briew apdeng jong kani ke por ke klem shimi ke rai Fiki nong yalam ki beshisha, ki Briew ki beshisha, kim day ki bekit jingmat apdeng jong ke jing Pipuli na ke Bible kong ang nang ba ningkong jong ke kitab Ruth ke dekat ke Briew kong. Anda kumta kala yang lembat ki persakurim jong ka ya ka balai paino pat na ke rimawap. Nakwapin mak bayi ni ketien kong na ba kala yo snow. Bau try uan kami biang yang lagi Briew ban aik puiki. Fi keniri ke point ke bak kraw palat ke jing syakri play.
What you put ye Briew Kiba Dei ke jing Yaisha apdeng jong ke jing But ngan buong ni ketien mentang singila na kadai pi ba Phin Poi Sha ka badai bot ye Briew Kiba nang ban yos ngau no play kan Naomi ke klem shimrai ba yap wele melek kan Naomi ke klem shimrai ba yap koning kong jongka uni umalon ka klem shimrai ba yap ushilian ka shong bet hajo balai ke shong namar ka klem yos ngau no play but lana pi klem yos ngau no play lana pi shimrai ke ta pot pila Phin Poi Sha ka ba khambakla ban ngai ngu you play na ka banta ka Naomi Lagi Briew ke krau. Pipulih ni dekat ke Briew kong. Kau ngan yang no ngan lek pasha Bethlehem Judah sejisian. Balai kedan kedau. Haki ni benai ke beladap. Haki senam ke beladap. Ke klem yang jat. Ke syong bajo. Balai nama ke klem yok ngau. Hendrai kat kum ni ke ketien ke jauh balai. Tat haduk bakanda yok ngau no try. Dei hantar ke shime ke rai ke badai. But kaong and me, hang a single to not any Christian gong. Kala young judge, but ki persakurim jonka. Kala me no nagata jeka, hagabagala don. But kita ki persakurim jonka bro argut lambat ka, but kila let galanti, gabanet pie no pat, shagari Judah. Ndahabaki a boat lang in bro argut. Can now me kaong kita ki argut ki persakurim jonka. Kino Pilale isnai ia kita ki belayap bat yang aru. Utrai let paino shala yang ke keme. To try un le isnai fi. To try un ai pi Phin Sham ke bejat hai halaka jong ke yang halau jong tengah. Anakum ta ki la do yiki kala do yiki. Tiga la Punjab me la ke ketien bat ki la yam. Bat ki la ong ngingin let lambat pa sha kita ki Briew jong pa. Kan Naomi tika laong, to paino pi ku khon ye ka balay pin late lambat nga. Mga nga dang don shu ki khon shin rang ke kpo, ye ka balong ki tinga jong pi. Walit bot ye nga na mga amdan ye shu ka papin ye yo nong. Ngala temen, ladangan nang yo khon ko ang kumni, to paino pi ku khon kilet wan no na ba ye ka ban yo kurim pat ngala temen. Ladangan ong andang don jingkerman ladangan yo tengah gini gemit ngan kaki kuncin rang pinda up yo kita do begini san pi pinda up nama kita klem le shongkurim ku khon na bang khuslai sat na kamta jopi namar ke ktiu try gala mi persyainga fitip ko ong kita kitien ko ong ktiu try ga mi persyainga balai nama ngami na Bethlehem ngale shomop ngadu bro siang But minta pimut wan buat yang what buat yang nama lada pin buat yang ngam buat ngam let sega jaka ka bakla ngam let sega jaka ka bang yos ngau no try. But pipulin ang Bible ka ngam ne kita berangut kile penjame la ketien me kile yampat ka orpa kala do ka kiau kurem hendrai ka root kala sno haka. Aku Phin Poi baik ini relationship ke jingi dai jongki. Kadang ke jingi kai ke bekrau yang ini ke kerteng ke banga ai minta ke singi. Bala na pi bot ke Briew Kiba Dei Phin Poi Sha ke jaka ke badai. Ndah bagar orpa bat ke root ki yam. Ki pen pau ba ki it palat ini ke kiau kurem. Kia do ye kabat kia yam ki ong nginum pelat ye pangin bot ye fa. Kan Naomi kong what one bot ye nga. Singap angan peni fi ye ke por. Kong what one bot ye nga. Ngam dan e shu ko bangala balang ke jing mentoy ke jing im jafi. Pisang ngam dan ke ngam dan nangan khakon ru lada pini up ado ba kina hek ikon jonga piru pilai temen but pimi don kam shu. But ke kwang anong fi nda habaka orpa what lada ka it kat no. Hendrai habaka pet but baka ngap ya ka jing pensyai jong ka Naomi bam dan jing mentoy ya ka ha ka do la na ka bot ya ka Naomi ka do ya ka Naomi bat ka let no sham moab nga kwa ngan kran kendiat ni ka ta ka por pi bot kum no haba bi shakri ublay
Lada pi buat yang Briew Kiba Shakri play buat yang Briew Kiba layat haga jing and ray Kiba job but Kiba yo no play. Hado mentaka skidan arukom Briew Kiba buat yang kaban Shakri play. Kidan Kiba dana kaliang joka orpa, badan Kiba dana kaliang joka root ngakwa Phin jet hima pima lagi ski haga no kaliang pimot Phin Shakri play. Kidan ki Briew ki bayang ka rukam jong ka orpa ki bot ya ka ni ka Briew na mar ba ki pek tang na ka liang la ni na ka perspective jong ka jinglang do la nga yo nong ai la ka dan ka ba yo buram lang la ka dan ka ba yo jing men toy lang ya ka tating ni bot ndai la dam dan jing men toy ya ka do ni bot la yu ki ba bon ki ba Shakri play ki pai ha ka ta ka nong rem but la pi pai ka ta ka nong rem pin yo I la da pim bot chu ki Briew Kiba Dei Phin Poi Sha ka jaga ka bam dei ya ka orpa klem lap chu bala record ka hangno ha ka Bible ka ja kerteng sendan nama la da pi pet na ki Briew Kiba Dei Pinja sendan. Dari kita daung yang lang ni manikai fi bakani lenang kala hikai sibo ni nga. Ngayo inang ni ketien ke jong play. Bagidan ki Briew Kiba Shakri play hadu mentag singi. Kibam tre setiai ka ban bot ki Briew Kiba Dei. Kiba sing tenat bani bot dia ka bani yo nong bani yo pisa bani yo ka buram bani yo ya ka ai kidan ki bot wala Shakri play na ka mentau Briew na mentaka Briew na ka mentaka ai na mentaka niam na ka mentaka jingi tho sang kurim na ka mentaka ka bani tap don buram wala bot ya ka ta wala bot yo play da ka ba bot ki Briew na ka mentaka jing mentoy jang ka do ka orpa marsin yo ngau ka iet ya ka Naomi ka tip ba ka Naomi ka dei ka tip yo play hendak dah ba ka Naomi ka kren ka ala da pin bot yang am dan jing men toy shu ka bahaga do ka orpa ga sngoto ya ka ta bat ndah ba ka yo I ka ni ka jing shisha ka ken ria no ka do ya ka kia kurim ba ka I no ka I ka root ka I ka kia kurim ka leit no shamawap nganot banong kapoi biang siga jinglang barim, kapoi biang siga pertei, kayat biang seri mawap ke mani blade tau. Bat kabang singaw tenat hang ni kadai. Ka Bible kong, ka orpa kala do ika kia kurim. Henry kabang kham singaw tenat ni ka Bible kong, Henry ka root kala sno haka kia kurim jongka. Fitip balay ka sno. Ngan pin shy fiya gani ko par. Balay bakarut ka sno aga kiaw kurim. Ngayo ina ki jing ong jongka. Tang ini puli ka khal bakhatsan. Kati kala ong khmi kita ka para tengah jongpa kalalet pai no shala ki Briew bat show tau blay jongka damak bay kita show blay jongka. Tu pai no maparu na dien kita ka para tengah jongpa. Singap kerut ka ong ini kiktian. Karut tiga laong, wat kerpat yang bangan klat no napa, ya kaban pai no nakababot ya pa, nabasya kabapan lek mapa, hangta ngarungan lek, bat haga basyong basa mapa, hangta ngarungan syong basa, ki Briew jong pa kinong ki Briew jong kabang ngaw tenat palat, kadaw bagarut kabot ikan Naomi kadai ni, bat kaong ini kiktian. Ublay jong pa ulang ublay jong ngada halay kita kektian nama kita kektian kedai kaba crow palat lagi jeng syakir blay bot ye ke Briew Kiba Pio I udan ublay ke jeng em jongki what bot nama bagi dan spa bagi dan jing nang jing start bagi kamlang talented bagi kamnang bagi kamla ngakwang ana fi wali bot ye kata bot haba Pio I bagi tu ki Briew ki don badu play hangno garut kayo I ka Naomi baga don play day ka por baga Naomi ka don ga jaka jong jing yap no jong wali melek umalan baru shilian kala pek
tho ye ne ga Naomi but hagawe ga sngi ga yo I baka Naomi nga not banong malaga sngi ga duai malaga sngi ga wat yo play ka yang skema ga jingat ka bat ga jingat but haga sngi baka yo snau no try ka yang jat ga let but ka ta ka penlong ye ga root baka yo I yo play ga Naomi nga kwa ga ne ga por ka ne ga jingi kai ga ga bakodor la da fi day ga ban bot snapa la da ka day fi ba fin bot ye ga Briew Kiba shakri yo play bot ye ga Briew Kiba snau to yo play Kiba tip yo play bat Kiba yo snau a no play shabar nang ta kamdan jingmen toy la da fi shakri yo play ka orpa ka kinria na ga Naomi namar kam snau to ye ga jingdan play ha ga Naomi ka yo I ba kam yo khon cho kamdan a sho ha do kamdan jingmen toy sho na ka ta daw ka kinria andre aingu yo play nam ta ka root ba ka sno ha ka Naomi but kada ong ini giktian ki Briew jong pa ki Briew jong a ka jaga shong jong pa hang tangarongan shong but ka ktian ka ba ka ong khat do ong ublay jong pa unong ublay jong a ka ino igi blay jong ka rimowa baro nama kayo iya ka Naomi ba ka don yo blay ubiim but ka kwangan ong ifi habang ka kren ini ka jingkren man ta gisngi But ki Briew Kiba Dei Phin Poi Sha Dei kataka de jing hikai ga mga kwang anong ifi ka root ru ka de ga bala yaplok ka de ga pam dan jingerman ka Naomi ru ka de ga pam dan jingerman but ga kwang anong ifi na gisngi na ka jaka ka pam dan jingerman show hendre ki ni ki Briew ki Dei ki Briew Kiba Shisha balengong Kiba Shisha namar ka Naomi kum ka nong yalam kum ka menta ka de ga Briew ka bala ya ga jing ha but ga tip yo play but nga yo I haba ka tip yo play ka root ka yo I ka Naomi kam kwa e ka yo khun yo khti kam kwa ban le ko le ko orpa hare ka yo I yo play ka jing em jong ka Naomi bar ha ka yo I yo play ha ka Naomi fi yo ina ka Bible kum lo ka jai ka jing em jong ka klem trap het na ka Naomi bala ba ka klem trap het pen ngan puli na ka Bible kong ini gikten ngan puli ka nang ka bening kong kitab root khat ba khat pra Dia haba ka Naomi ka layo I bakala taus kami ka ban late ringkat bat ka kam shim la kren show ka nasutanat ini giktin singapangan penifi gani kawai kumta kila yelet baro argut tat nda kila poi sha Bethlehem ngakwa ngan bu gani ka poi na gani ka por ka badan kam bot ye ki Briew Kiba let sha Bethlehem Lada pi bot ye Briew Kiba let sha Bethlehem. Finio I kan dan ke jinger khuang ta. Kan Naomi kam let sha Egypt. Kan Naomi kam let sha nu sha waypat. Henry ka let sha Bethlehem. Sha ka jaka ka baka yot ngau bau blay wan hang ta po Bethlehem. Bot ye Briew Kiba tip ban let sha ka jaka ka ba don nu blay. But piyo I ka Bible kong ka root but kan Naomi kila ya let lang sha Bethlehem. Ngasngotan na ka poi sha Bethlehem. Ka shnong bara ka way ka kiwin. Namar ki kili ki ong kaniga de ka Naomi. Balay pitip ki kili ki ong kaniga de ka Naomi. Namar minta ka Naomi ka wan pai ka la ring temen. Kami Briew Kiba dap, kami Briew Kiba don berblok bagi konsen rang dari minta kawan pai marway. Kalau dulut barok namar bagi kami nak jaka ka badai galet sega jaka ka bamdai. Bat ka pai ka jika dari minta kayo sngau no blay. Kum ka Briew Kiba tip yo blay kawan biang sega jaka ka badai. Bat nda kawan sega jaka ka badai ka jing im jong ka kala filut barok. But ndan ba ito show ya ka kinong Bethlehem ki ba masam ki yo ilot ka ba ki lingo ba ka nega de ka Naomi nga khwa ka ne thu pin da ba ki kli ka Bible kong ya gini ki kiten ka Naomi kong what khot show nga Naomi khot no nga de ka Mara nai khot show nga de ka tiang khot nga de ka tang namar ubadon bor baro ulale tang e nga kong kumta la fi mi na Bethlehem bilet sega jaka mani blay tau Fin lap ublay sha ifi. But fi you ina ka Bible, nda haba ka poya Bethlehem aingu ublay ginong Bethlehem. Ginong Bethlehem ki juhi kai shibo ni ka jing im jongaru bakren ki tin ka jong play ni ka por. Ginong Bethlehem ki klem kren ben ni ka Naomi. And ka Bible kong barok ka shnong galami. But kila welcome kila padiang sngo bahaya ka Naomi, but ye ka root.
NONGKREN na gini gafo nam ta jong fila dadan na pi ki beshakri yo blay. Wat nyo benye ki Briew Kiba wan pai sho blay. Wat lada ki la feel ke jing im junkie. Hade haba ki wan biang ban pai sho blay badai. But ega jing long jong inong Bethlehem ka Bible kong barot shishnong gila yang but ki welcome ega Naomi but ega ye but ki ai biang ru wat ega yang jongka ka bakala do no. But day na kita daw kata ega jing long man sim ka bishisha. But ngayon ina ka Bible nga singaw tunat palat ega ega ktiyan ka jong play hoy ngayon umlakan kren lut ega ni barok away. Ada yang ala shushim kendiat nang ni namar kaniga bang kren kadai ka bang ala puli kala bun sin. Ban ngayon iya kini ke kitab bagadan ke ike bakraw nakataga daw marsin syong ban puli ni ke Bible ngayon ini ke ketian Phin Poi Sha ke jaka ke badai lada fiat bagi Briew Kiba Dei. Kita kadai ke nongrim ke bang hikaya fiya kini ke por. Bat kini ke jingja ke poi po Bethlehem bat dah baro arngut kini ke riu kentei ki syong Bethlehem dan syuk mano tang paramaki ki syong hendrai ke root ke bot bet ya ke Briew ke tip yo blay bat aba ke syong bat ke Briew ke tip yo blay dan ki lenti ke jing im jangki lada pi syong bat ke Briew ke Dei kan dan ke lenti ke Dei lo blay badai na kita down pi puli nang ni ke Bible ke angal nang ke baar. Tiu tau tengah ke Naomi uladan ukuru bekraus pa na ke yeng Elimelek bagi kerten ke jong Boas ke Ruth ke nang Moab ke laong ke Naomi sya yang abangan let selingka ban tam kau na dia nu tau bangan si Syams ngo bah khmat jo karu ke laong ke khilet ku khon tegala let bakala wan ru bakala tam kau ke lingka na dia ke nong at tegala jaring khat bagata ke benta ke lingka kala dei ke jong Boas ubana ke yeng Elimelek ngakwa ngan ong ini ke kerten ngap ha lada fiat bat ke Briew Kiba Dei Phin Poi Sha ke jaka ke badai bat mentah haba ke mut ban lek tam kau kam tip kanu kata ke lingka ke jong Boas handai haba ke yat apok ke jaka ke badon ki nong yalam ki badai u blay ru un yalam ki Sha ke jaka ke badai ke poi yang ni ke lingka kam sim tip ba ke lingka ke jong Boas. Napi pulilot ingin ke jingjang ni, ndah habau Boas utrai, udah ukenrat, ubahe, ubakraw, ubariuspa, udah ubami nak yeng ke badan buram. Nasai pelai ingin ke jingjang mengayo i, haga jingshisha ki jiu, bat kinong Moab kim NONGKREN. Penban namar baka Ruth watla daga Dei ke bala yap lok, bat ke Dei ke Briew ke Dei ke nongway, ndrai namar baka bot ke Briew ke Dei ke Syams ngo bahano blay. Ublay ula ban penlong bau Boas Briew Kiba Dei ban yo daga Briew ko bakraw hantay po Israel handray unyo Boas ndah bau yo ia kan Ruth baka wan tam kau naga lingka ukli tu ginong tray jong uang ketiga Dei ka bakumno ban ngasngaw tunat igini ginong tray pet ndah ukli hagalanong ka baar ka besan ka ang anakum tau Boas ukli yaw tau syakri jong u bahalor kita ginong at kani ke samla ke jongno utau syakri ubahalo gi nongat wi tu wang kalong ke samla ke bana Moab kalawan ringkat ber ke Naomi nagari Moab bat kalaong ngakerpat bangan yo tamko bat ban lum nadin gi nongat apdeng kita gi song kumta kalawan bakala sa ru nadu men step hadu menta kala syong ru khendiat halaga yeng napi pet nang ni ubawas wang hagarut ukhat de kawang kukhon payo sngaw ne am wat let ban tam ko shagawe pat galengka but wat let no nang nen rai sa ang ne bargini gi samla kan thei jonga nabi pulilot igene barok we filap balai bau Boas ule sngaw tenat yakne kerut uyet ho yagadao uang igene gi ktien uyat ho wang layat ho yang biang ru ya ki barok ki bapalale ke kiau kurim jongpa nadu bakala yap utenga jongpa bar bapala ino ilo kupa ila ke keme ila ke riga bala khaya pa bar pala wanche ki briga bapamji ito menchua utrai un pen biang kum ke kam jongpa batu ai baka bainong jongpa kalong ka bejana ino utrai u blay ki Israel u bapala wan ban ri hapo ki tap niang jong
Boas de Briew betip you play. Udan ke jingi dei ber wele melek umi na ke yeng jong wele melek. Bandau tip baka root ke le baha ye ke Naomi. Baka klem I no ika marway. U ong ini kiktien. Pantam kau na ke ni ke lengkha ke jonga. Nama palawan ri apa ki tap niang jong tau play bapam itu. But mentang ngadon ke jing syam sengau baha. Finlap hagani ke jingja kedai ke besngau tenat ado kata-kata banda dien pula keren nika hadian bagi le keren pipulin ni ke Bible u Boas udan ke jing syam sengau baha now play but u syam sengau baha hagadok nut ke jong u ya ka ban pet ya ke Briew ke Ruth ke balayap lok nang tai na ke rimawap hendrai udan ke jing terang ke donut jong u ba undan ke jing edai ber ke Briew bat ngasngau tenat ada pin pulilut igene ke kiau kurim jongka ke Naomi kala ai ia ke rukom ai jingmot ke badai ka waine ke jing ai jingmot ke bekrau palat ke baka Naomi ke ai fi dei na ke takadaw na mga keren ni ke jing ikai ngasat keren berobori ke ni ke jing iseng ngakwangan keren ang ni YouTube mentag sngi balai na mga syam ke ni ke bekodor palat fi yo i hang ni u Boas u tes ya ke Ruth sepuli nang ni ke Bible ko ang ni sengap ngan puli Phin Poi nang Bible kalau nang kabar sengap u Boas anda ulah keren ya ke Ruth uang ke uang hak dekat ke bar puai dia ke Ruth kanong mawap ke laong u Boas ulah ong ru hanga pan salem bat kini ki samla shenrang jonga tat nda kila pendep ya ke jingat jonga baro utes ya ke Ruth kadai ke Briew ko bakumno upet la ke jinglong jongka ke dai ka bakumno uang na ke ktir uang mentaga me ngan aila defa bapan chong bar ki samla shinrang kini ki betray pa ka lingkha ke jonga ke bubon bergerut ke yethu ikata ke Naomi baka syam sengo bahana Boas bat bau Boas upa sa ika shimit bakan chong lang bar ki shinrang ki betray ke to lingkha sengap bahang kumno baka Naomi ke sengau to fi nga ongi fi lada piyat bat ke Briew ke bala pasi ke tes lada piyat bat ke Briew ke bala job ke jinge lada piyat bat ke Briew ke batip yo play fin yo iya hapdeng jong ke tes kila iya kaban ai ke jingmut ke badai nda bau Boas umut iya kaban tenju iya ke Ruth kedai ke bakumno u ailat ika bakan syong bagi samla shenrang ke tuka ayom at ndah ba Ruth kala yethu ke Naomi ka yethu ye ke ega bau Boas uang singap ke Naomi ko angom no ha ka khat ke ba ar pu ar jong lenang ke ba ar ko angom ne ka Naomi te kala ong ha ke Ruth ka persakurim jong ka singap ko angom ne ko khon kalong ke ba bahaken bapan let lambat ki samla kentai jong o wat let chong bat ki samla shinrang let chong bat ki samla kentai bat nga aingu you play bat ka Bible kong bat bakin you omi kendu bat pa ka we pat ke lengka kumta kala bot ya kita ki samla kentai jong Boas ya ka ban tamadu bala waino kata ka ayom ukot ba ayom ukau bali bat ka ayom ot kau bat kala shongru bat ka kiau kurim jongka singap kan peni ke result angani ke jingi kai ke bakrau fitip ke result nang nila ni ke jingmi nang ni ke dai ke bakumno haba ke Ruth ke bot ke Briew ke badai haba ke yat bat ke ni ke kiau kurim ke batip yo play ke badan ki experience ki bubon ke jingem bat ke sngau tho lot ke aka baro nda bau Boas tunju ika bau pa shong ke Ruth bagi kena samla shinrang ke Naomi ke klem syakong panlet shong bagi samla kentai hadu benda dap ka ayom at ai ba nom lap mano ro ipa ba shong bagi samla shinrang ai ngo yo play bagi Ruth ke ko ngo ke jingong ke Naomi ka khlemlet bagi samla shenrang ka shong bet bagi samla kentai bat ndaladap ngan puli ke lenong ke balai sngap ngan puli na ke khat ke besipau ke ktien ke jong play ke laong ini ke ktien u Boas tu laong ko khon sngap ngan puli ha ke lenong ke balai na ke city map ingan ke kitab Ruth ke lenong ke balai na ke khat ke besipau u Boas wang tu laong ko khon to long phaya ke bala ker khuno trai singap awam no namar palapen I khambon ke jingle esbon hakabakot banya ka baningkong naba pamshim la be igi samla shinrang ki ba duk lemne ki ba riuspa
O Boas daw yo ke jinglong jo Ruth. Bahabaw la ay ka bakan syong bagi kena shenrang. Kan Ruth ke kongo ke jinglong jo Naomi nama ka Naomi ke sngaw to ke ne ke tes. Ka ay jingmot ka bakan ben syong bagi samla kan tai. Barhaba ka Ruth ke kongo ke ta. O Boas daw pet adien ka ayom at uyo Baka klem tre setia ke ban let ban syong bagi shenrang Briew. Kalau syong bagi kan tai ke betray ke tu ke lengka. Baru Boas usngoto bagani ke Briew. Kare ke Briew ke badan buram. Baru song ke jingle jong pa ke beningkong. Ke kham kraw ke bakat do. Namar habang ala tes sepa. Kumno palong. Hare ngayo bapari ke jinglang jing im ke babet. But day hang ni. Ba o Boas uong eka. What shapting. Ia kata ke baro ke bapala ongan leken. Nabang kasnong ke Briew jong abaro ketip bapalong ke Briew ke babaha. Nai ke Ruth ke yo ini ke jinglong. Kedai ke nong Moab. Kedai ke bam tip blay. Ke yo tengah jong katang Shipor. Kam simbiang jing hikai. Handai haba ke syong ship house nam. Hapok ke leadership jong ke Naomi ke Briew ke batip yo blay. Bat haba ke buat ia ke Briew ke batip yo blay. Ke Poi Sha ke Kiba Dei. Bat ke yo ru ia ke jinglong jing im ke badai. Bat ke ni ke jingya lenti ke jong ka hagawe ke sngi. Namal ngakwak nganom penjerong syuk ngan keren tanggata. Tapi puli na ke Bible ke ketien ke jong blay gong. O Boas hagawe ke sngi. O NONGKREN. Ba un siu spa no eka. Kat kum ke rukom jong ke jiu. Baun siu spa no ika bakan long ke tengah ke jango. But people in the Bible haga bakat do nda haba baro mdan manu balaban siu spa ika. O Boas u siu spa daga dor ke berem. But hang ni usim no ia ke Ruth kum ke tengah ke jango. Syangan pen ken mau yufi. Kalong ke bamla long. Yo Boas u Briew u samla Briew u barang sakti. Kabamla long yo Boas u Briew u badan ke spa ke babon. Kabamla long yo Boas u badai u jiu nalagatan rai. Kabamla long yo Boas ba unlet shiki Briew ki balong nongway ki Moab. Bat kabamla long yo Boas ba un shimti yo Briew kabala yap u lok jongka. Kabamla long. Hendrai Ruth kalapai syaga jaka kabakala penkain lot kita ke bamla long. Namar barok kan long lada pi buat ye ke Briew Kiba Dei. But u Boas ula shimti no ekakum ke tengah ke jango. But ban penengkot ini ke jingkren. Ketien ke jang blay kong. Ndah boleh syong bat kini ke Ruth tang kendiat senam. U blay ula kerkhu ye ke Ruth. Dah kabola aikon ye ka. But nda aikon ye ka kayo away kon shenrang. Banda kala kayo tau kon shenrang ka Naomi ke kedop apa ke ketiga jongka. Kaong ini kiktian sengap ha ka Naomi. But kita ki kentai kila ya ong ha ka Naomi. Tolong bala kerkhu yo try ubam shamla ino ya pa ni kesni klem ukur bajan ban ai ha ke kerteng jong u kan yo long ka badan nam ha Israel. Dia unlong apa unang pentemai ke jingem unang sumar ke jinglang teman jopa namar kini ke persakurim jopa ke ba iet ya pa ke balong ru khambah ya pa banya nyawat ki khun shenrang bala kha khonyo kan Naomi kala shimitai khna kala kedop ya la ke shadam kala long ke nong ri khonyo tegi tegi paramarjan kan thai joga kila kertang ya u kidaong la kha khun shenrang ya ke Naomi bat kala kertang ya u obed ngakwa finyo ni. Ngabu ni ke jingkren janga Phin Poi Sha bat ki Briew Kiba Dei. Nganong biang sa kaway kaktin pila ban Poi Sha lada piyat bat ki Briew Kiba Dei. Ngi klamyo isu ya ka orpa na magkakendriya na ki Briew Kiba Dei magkajak kerteng senda na ka Bible.
Hendai ke root ke dega Briew ke bala baklalot ke bot dia ke Naomi ke Briew ke tip yo blay. But minta ke yo ya ke pateng ke badan buram. Ngan situ ipi kendiat. Wat kini ke Bible ke toang ni. Kong ke Naomi ke la kerteng yo ni khon uba ke yo no Boaz. Kalau ai kerteng yo Obed. But kat kum ke jing hiar pateng. Obed udah ukpa jauh Jesse, baru Jesse udah ukpa jauh David, baru David agak doa udah ukpa ujung Jesus Grace. But pimla mudur nak nangway, nak tay ke bala yap tinggal ke yap ulak jangka uberim shatai shigari nangway. Bahaba ke yat bagi Briew Kiba Dei, bahaba ke kongo ban buat ia ke lenti ke badai, haba ki ai kat kum ke jing shai ke jauh play. Ublay udang penmi yang nong penem jong aba jong fi u Jesus Grace nakani ke pateng bat nga yang nang ni ke jaka bangan ong fi balay nga ai kertang ni ke jingkran Phin Poi Sha badai bat ki Briew Kiba Dei nama gadai ke kubar ke banga yo jingker khu ning kong elade nga kwa mena ke sngi bangan ong fi afi don elade menta ke sngi haga jaka ke ba phim dan jingker menshu lese fil ke ching pule Filafil ke chong khai chong man, filafil ke jing shakri play, filafil lut ke karya ke chong fi baro. Ngakuang anong fi pet bah, daladi marway pinom la poi shano. Handai la da fi kendo bat ke Briew Kiba Dei, bat fi tip bagi ke Briew Kiba Dei ke ke tip shishayo play, bat ke balayat batu play kambon. Finio I la da fi buat ban shakri yo play, rengkat bat kita ke Briew, u play un Phin Poi fi biang, shaga jaka Kiba Dei. Pat un Phin Poi fi shiga buram. Naga taga daw nga kwa aga ni gapor bangan penkut no ini ke jingkran. Kanungun preng jong fi shongang ni fi snap ini ke jingkran. Ba fi dona ga jaka ka ba pim POE saudang jong fi ku malong ka Naomi tangga ba yap sudah. Fi pek saudang POE tangga jingdo jingkran. Hendrai la da fidang yo I ke Briew Kiba Dei. Ba fi bot I kita ke Briew. Finio iu blay ulor kat bat fi. Satong ini lang ini duai bat pia kini kepor. Nganum pen slam shoot ngekuangan duai no. Hagi ni ke kelemat banganget bau blay un play ke jing snel tu jong fi. Ling bang ni ke kubor ke berit ke jonga. Kanong ke jing ai men sim pini yang biang finiat ngaduai bau blay. Wat shong sa ajo. Wat kenter yang bat ke Briew Kiba nut ban yang ban ya chikmal. Kan Naomi kala nut ban yang ban ya chikmal ban kenter ban ilot itu ke yap baro. Bat kala ya chikmal ban ngiyo I ke Poi Sha badai. Tangin ni duai bau blay un pen la ifi kumta mentagisngi ngan duai hagini ke por. Kutrai kat bangadang duai kini ke kelemat nga ai ngu ime nam taga ketien ke jame ke bekodor. Nga sngongu ime ba ai kupai ngi kini ke por blay begini yo ike ban ai kini ke ketien ke jame. Ban nga tip agini ke por kat bangadang kren dan shibon ke Briew Kiba sngap ken truai. Kipa dana ke jaka jong ke jing do jingkerman. Kipa dana ke jaka jong ke jing bakla. Kipa dana ke jaka jong ke jing babi. Kipa dana ke jaka jong ke jing sa marway. Kipa dana ke jaka kupa jong ke ba yap sudah. Hendai try a blay ai beling bagani ke kubor. Men kta ike do no jongki ba men penlong iki begini shambar ke Briew Kiba Dei. Kipa tip ya me a blay. But ling ba jongki ken Poi Sha ke jaka Kiba Dei. Ngatwai kirpang mata ke sngi. Amen ai bor ken try. Baka ni ke jingkran ke banga kren na ke skinkan penlong ini ke Briew baro. A play ke ni ke panga duai bau mensi mkhot yu balang nong pentingan. Unya rap ye ki begini yang jat ban wat ye ke khmat ke jame play. Manak ni ke jaka ka bamlong ken sedang ke ban yang jat ban ken ter ban let ban ke Briew Kiba Dei. But trying a net men Phin Poi ki shaka jaka Kiba Dei. Trying a duai ru a play be nam tagi tu ke bidana preng ke jing tiapang. Ki bam dan jingker men show. Ki baka jing im jongki ke kot ke jing pang. Nga duai ko pa mela ba no ke jing pang jongki. Ba nga kren ke jing pen kia. Nga be ini ke jing pang nga kren ko pa. Kner la ke kti ke jame try shiki ke yeng ke sam ke jongki. But I can jage kamba men ke sngi. Mangini i ke jing pen kia. I biang ke future. I biang ke jingker men. I biang ke ban sawan ke badan jingker men. Hagi jing im jong ini ke Briew. But nga nget ken Poi Sha badai. Try ngi I lot shame ke buram. Hagi kerteng ke jauh Jisu menasa iduai. Amen. Kumanga ong barabor.
ngan duai nam ta jong fi baro itu gi subscribe ye gini ke channel bo play un ker khui fi agiliang baro ngan duai khendiat agini ke por ko pa agini ke khlemat ngawan ra ye gini ke subscriber baro a play vi it ki baju million ye ban pet bat ki baju sngotenat ye ban shash kor duai a play ki nu gi briew be it ye ktien ge jame me kular ken tribal ken tiu shi jrong iki duai a play ye gini ke por be ken dei ki briew ko pa be it kat banganang duai nang ni ki bedana preng jing pang men pen kya iki ki bedana preng jing em ko bedan jing e men play lat kat kum gani ko khubor men tagisni ker khui ni ki subscriber but ker khuru iki to ki bandang subscribe nang ni shikman ban ngai lot shame ga buram ngai lot shame ga jingo ba ga jingero ha ker teng ko bedan bor tam ko jong try jing you Jesus Christ ni duai amen but amen to blame ker khui fi ko bless you.